yaragikunda iby'isi, kurya ntibyari bikimureba, kunywa ntibyari bikimureba, kwambara by'isi. Intambara y'Irani oya, iwacu uri mu ijuru, yarateguwe bihagije. Nimubabare ahubwo mwishime. Haleluya. Ubuzima twaje ku rugendo neza, nari kubabara kuko n'igihe akora ubukwe nari ndi Nairobi, birangora gusa guhita mpagera, ariko nari kubabara iyo ntaza kuba mpari mu muherekeza. Hanyuma Better payments, best quality, best price, good services. Haleluya. Narusha mtazamo kutoka chini. Haleluya. Abahungu barakatisha, navuyeyo sinagira ndi hamumatira. Ejo nahise mitira hano, ariko uyu mugabo nyine twarabanye mu nzu waje, twarabanye mu nzu tuzana mu myaka 10 ubwo gukora imyinshi. Ngiye mu nzu gutya ari mu rugo, muze no mu murimo w'Imana, habe no kwinjira muri ministry ya mbere yinjiyemo, iyo wamuhereje urupapuro ngo niyandika asaba kwinjira muri ministeri.
abagabo bari turi kumwe, yarakoze w'Imana, umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu, asoje urugendo neza. Haleluya. Ubuzima twaje urugendo neza, nari kubabara kuko n'igihe akora ubukwe nari ndi Nairobi, birangora gusa guhita mpagera, ariko nari kubabara iyo ntaza kuba mpari mu muherekeza. Hanyuma ndabashimiye abantu mwese, nihanganisha abagenzi mwese mwabanye, ndetse n'umuryango w'abagifite igihe barimo hano, mutorero mwese cyane. Reka duhaguruke dusenge. Mana mu izina aragira ibo babura batekereza icyavuyemo, ariko natekereje ko icyavuyemo ari iki, kandi twarabwiranye. Yari agikunda iby'isi, kurya ntibyari bikimureba, kunywa ntibyari bikimureba, kwambara by'isi. Intambara y'Irani oya, iwacu iri mu ijuru, yarateguwe bihagije. Nimubabare, ahubwo mwishime. Ikindi kintu nshimira Imana, yari azi ko azagenda mbere yanjye, kuko yahoraga ambwira ngo ntuzamerekeshereze amarira. Ibintu bitatu yari yarasabye. Yari yarasabye Imana ko izamukorera ubukwe, ikamuha urugo rwiza, ikamuha abana, ikamuha n'iherezo ryiza. Yamara yataha tugasirimba biturire, tukagaburira abantu bakarya. Shima Imana rero ko igisirimba cyabonetse. Yari umutaramyi, yari umuririmbyi. Ndababaye, ariko ndi kujya nigaya kuko yabimbujije. Yarambujije, nanjye ndi kumva nababuza. Twere kumwerekesha amarira, ahubwo dushima Imana ko yamutwaye aheza. Ejo bundi yarambwiye ngo ndimo numva ngo nzaba nicaye iburyo bwa data, ngo dekorasiyo ari umweru, ngo ahantu hose ari umweru. Ndiye ndi kubona yicaye ngo nticaranye n'Imana turi gusangira. Rero ndi kubona yicaye kuri ya meza, kandi yambaye ibyera. Imana ishimwe, ibindi turaza gukomeza. Ntabwo nari kuva hano navuze, kuko twahujwe n'ijambo ry'Imana, dutandukana ambwira ijambo ry'Imana. Ajya kugenda aransezera mu ijambo ry'Imana, aratura. Umugabo wanjye niyo yarebaga gutya ntiyatuzaga atabanje kwatura, yaranyaturiye. Nanjye numva ndatuye bivuyeyo, numva ngize kwatura kunini kuri hejuru cyane, nafite aho muhisha. Yari umugeni, niyigendere. Murakoze.